Gdje ste ljudi? Evo nas ponovo još jednu epizodu i danas ćemo se igrati, to je Šokus. Zaborite i evo se moji jelike. Sad ćemo kupiti na koji kraj. Lakše mi lako. Ne znam zbog čega neće nešto. Ne znam da ću sada se borim. Hajde idemo što imamo u šop. Kupit ću nešto. Hoću ovo. Da imamo što imamo nešto. Obično. Ajmo se borimo. Ajmo. Imamo ove jake, ostale ono od početka. Kako nam bude trebalo. Ovo ima. Au! A nije, ja mislim 2 tanka imam. Dobro, ima samo 1 tank. To. Pobjedili. Ja da li je sad krenuti. Pobjedili smo 100%. Samo što teško vi da stište ovo. Malo sam prešalto da bi marali gledajući. To, pobjedili smo. I to bi bilo to za današnju epizodu. Sad htio da vam kažem da ovo igrati. Igru sa Agario. Pozdrav svima. Doviđenja.